kamera batshela ukuthi uzokwenza nje osikhuluma ngisho sikulethela ebukhweni bakho sitsho wena uzofuna ubukho jika sesi jika isikhulu ubheke ngapha sesi ngibana ukuthi yabo igama lakhe abathonswenya babona hello okay ritsera re tliseditse makoti a lena ka mo gae makoti ba re dula ka mo gae ngwana ba re dula ka mo gae khuluma ngibani igama lakho wena khulumela phezulu neminyaka ingaki 14 uhlala ngapha ngapha boze ngani ngapha ulithabo yini nawe boyfriend una 14 years na boyfriend la mo tseba ka mo gae o fela e tla o dula le swana la gona ka mo gae sogana ngwana le nona le mongwe mkae 18 years la tseba gore ntho ke case number 1 which is a case o ka yena re mkhopela tle ka mo mama uthize yini nana athethe kwakho uthatha impahla umntwana lona azokezena zona lokho lamelisha engigceka yiwani uthatha uzena lona ngoba lapha ikhaba liko kagogo lila ama-tracksuit kabhutaka ama-skinjean kabhutaka usana wona labo engeza lokukhuluma azange akhulumiseke kuhle mama ke umama lo ngingeza ngani la wathi yimi mina ngifike sahlala lapha ngamtshela ukuthi ngiyuma tebo la ngabo 11 wathi basalele baphumela nyango ngo-11 balele ngangala ngakhamba mama lo wathi basho ngifuna ina ngithengele ipi yahape nathi makhotsi yakhe kusho umama lo ngathi ngicela ubaba walapha ubaba la asikho isidingo sokuthi azokhuluma nami kusho umama lo uyangaza ngithombuza lapha nangu lithabo mama wa ditseba dilo tša di bolelang okay o re ba re wena o tlile mo ke tla boledisana le wena wa mmotsa ka dibiri wa mmotsa gape gore ngwana ga bolela nae a ra hlubile roko ya pereng a moreketse ntši ka dibiri a seng ke bolela nae okay no it's fine a ratlela lotse monna go diregang ba reng a geno ba bona o tswalela ngwana ono wa tsa gore o na le 18 years so why o tswalela ngwana go ba le 14 years o dira eng wa ratana o tsebang ka go ratana ka ngwana 14 years o na le nako ka kang dula le January ga go botsa gore na le 14 years wena bo rena le bokae wena umtshela ukuthi uneminyaka engaka wena nje unangaki umtshela ukuthi una 16 wena go boditse gore na le 16 mara still 16 and 18 di a tlhakana so mme o re o tlile a bolelele wena wa mo checkela mama uthize ukubhodlela umsana umntwana lo ngibhodlele wathi ngamtshela ngathi upunga mncane esikolweni ngamtshela esikolweni mama kake ngathi upunga mncane ngicela uhlukane nopunga bekunoprincipal bekunabomema abayi-3 bebayi-3 abomema kungimi nopunga naye ngamchaza ngathi umntwana lo mncane ngicela usuke ngemva kwakhe wathi gukwile mara mangele nangiza la ngimthola la ngendlela aphuma la inyanga abizwa umama akhe ngabo 11 o'clock emini athi mama ya re basarowethe ababitsha atshwa khona mo yena khona mo mnyaka wena ufuna ukubetshwa lezo uyadelela masimba abantu wenzayo masimba abantu wenzayo ngiyakubuza yazi sakucima ikhamera lesikumure nje emona dikae dilo tše ba reng di ka mo hawu umntwana othethe irogo lamelisha uthethe itracksuit kabhutake ubhutake lo bekalayiseni nejini uzenazo la ikhenya dikae dilo tše wa reng akiri wena maye nje mama la sizothatha funa impahla zami and nomsana lo azi ukuthi umntwana lo angisamfuni lana abazali bakhe bazi ukuthi angisamfuni umntwana lo ezela angisafuni ukuya kwesithula mara nathi wakumdumelela itsala diapa ngamhlola